اما انسانlık پرکم بود نه که از عمری خواب بیم آنجا کتاب وقتی شده کشک آدیدی که من در کرد اولایدم تاریخ باقی که نقل ede büyük alimler, büyük evliyalar varsa oradan çıkmadır dedi. Said-i Nursi Hazretleri kışlara tabidir. Ehli tasavvuf insanlarına göre. Şeyh Said de aynı aslılar cübuni din idam kırır. Din için. Gotem me diyeceğim xerc nakin ha. Em ki ben vat tuver gotte em ki veş yerine. Çelikli bir kabasa da Eri vat sada maşallah. Kurban Khudayım benir maşallah berekete. hareketi kiyle. Avaji İbrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Müslüman-ı aziz-i asil zede kadirgiran از نها لگند گوگانم میوان آب خی حجیمه ماشاءالله اوجی تاریخ کمزنه ام انشالله به توی هنگ در کفنه تاریخی و ام آب حجی به زمان آب حجی انشالله ناس بکن و اونجا گی به خیراتن سر چواهاتن خیرا و قبول به خدای خیرا و قبول بکی هنه کی صبر لون حیا داوی گوه بدنا سر صحبت ما و انشالله گون صحبت ما بعجبینن لبن وی صحبت یک یورما بکن یک بیانیا بکن دو سوشال مدیا حسابی خدا پار وکنسه کیفی مجی خاش بوه انشالله گو چه قاسی زیده وری سیر کرن عالم ببینه هیجان و عشق مجی زیده بوه ام جهین لدرا پر زیده بگرن تاریخ نول آب حجی جوارا بکنه میوان ون بخیراتن سر و سر چواهاتن آب منی حجی اتخاقانی به ما بدین ناس کرن مثلا ناویت عمرت زاریت چندن خب ما بدین ناس کرن ما عمرimi من زاریت که چوکی زاری کسی ناتونه نه از پیرینه کسی مجی از پیرینه وکی دیجی زار هر کسی لکیره یکی کیره آب حجی ناویت بخیر ناویت نابی من صالح bilgine محمد صالح bilgin علی عمری تا سر صدی کتیه تخمین موه من به حسابی ترکیه 1922 mi? اری 22 işte kates asraki düdüyanı asraku sada عصرکو یک asraku yak ماشاءالله مرش کنه سر بیجه دار عصرلق ömrü men ne yaşamı be Xuda Teala xeyirli qayt ki amazın hava اری amazın ve 100 sali yaşantı min görse ameli salih imanı kamil bakayım قید بکه مزن عمر هوا عمر کو پر بیه و خیرسیز بیه هوا نه عمر کی باشه گشتگی ها تشت و درواز بوا پی حجی گنج زمان خود تعالی گوته از اصلا که راد کم یکاده داتین مشونیه ارسا مدی ایسان بره باویا که ایسانی نها به اصله ایک خدا تعالی واندا کری تکراهاتی شونه پر زور ایسانلخ هرو لبدره براز منن هنک قسمک تورنه منن جیران منن بربر هفدا کتن راهون حق حقوق دنیا مرلغه گی تمام نها کس ناوی تو چی که چه ناکی انسان مهانی فهم کریه و اصلی بی زمانی منها مگو دوست مل جمع اری سروجه سروج شور مزن خوجه میباندار رو کتا جمع ما دوستلغه دانه نوله که آپ برازنه ماشاءالله چقدر سخاش به منفعت نوله آپ برازه بکلفتی ماله بزاری خواه مری قوم خواه نوله که آپه که خوانده کن آپی خوابیون وقنده سوگی سایغی حرمت ایرمشگرین دان اینها جی بهاوی که دنه کسی ناس ناکه پر زوره علامت که زوره ام نکو بین که ایش آخر زمانه ام نکو بین زوره آب حجی از یک ادش تا پرسکم نه تو قرآن زانی بخونی قرآن تا یا نه آره تو قرآن تو خونی
از 7 سالی بوم وقتا جمهوریت قرمش بوی از قال جمهوریت بکن از هینه خونم یاساق بو بیراجی که از آنم در یک جامعه بیراجی که اونگی بوش کرن کتاب کمن و اثر کمن و هر جامعه یاساق کرن گی حیوان کنه دب حکمات جامعه دوی ره نهال بر فراتی لبرور هفرا گی چون فرات بیده تی بده لبرو سال هفتون باب ما الله غنی رحمت خالی که رحمه خدای لبه امتم همه گیش کن از خانده دام می قرآن خواند از این طلبه ما پلگ کبن جامعه ما ملگ کبن هیون ملی خواند از خونه ما جندر مجی خاله میجی مختاره لشهر دویه ویرگه توب دکنه سوتی مهاتی زار از یه زار ماجش زمینه کن و خبر هات گو برا بشره بگرنه ما دو جان جزا خبر شرط از این عمل سوره سیدامه جزا خبر شرط ما ختم کرد پلگ ملگه کمنا جامعه مجا خرابه زمان ها ساکنی ما ختم کرد قرآن تنه بابا چون نزبه قرآن پس کلیه گوتیه خوجاک مریه لبریک مغل خوجه ہے وکی قرآن تنه ترکیه جمعه تنه بود و شاقه واسط تنه بیکو بواسینه کیه کس نکو هر جیرانه واسط تنه تشتک تنه سوری جده و 4 ساعتن همشه ده چون دهاتن اره من جوز آخوابه شا هات خبری دانم گو بشره بگنم جوز آخوابه شاد بالاخره بابمش سریج یعنی نزب قرآن کشمه راهانی مال خوجه ما 4 برا خوشکه که مخلی ختم کرد ما خان به دوام دکنه حتانی ریو هرو خدا تعالی به لقیده چه که من رزیل و خجیل نکه عمر هانی در باس و ازه هانی زانو وکی دیجه نسان گوتنا منا به حجی یعنی خواندنی قرآن یاساق بو یعنی قرآن تنون قرآن یاساق کرد آزان محمدی ترکی خواندن تخواب بهیست ما به حجی آزان ترکی تبوی شعده لط درا گندا باجارا برای خواندی از آنم گو ترکی خواندی دوش 7 ساله کدان حتی آنی عدلان من درست اره 18 ساله تشکی ورو تکرار هانی که به عربی خواندن حقیقی آزان که خواندن هانی معنی لیگرت بدار خستن اره بدار خستن آبه حجی میگو تو ترکی جی زانی نزانی ترکی و شوره که از کنم گیا ترکی بیم اپاگی هم ترکی وانیش سپرس کن آبه حجی مثلا از ترکی شوره بکم ام حال خواه که چونه قوینه بیم اره بیجه دخوازی ترکی بیجه ben dükkancıydım. Arkadaşlar dediler ki Hacı diye biz Konya çorap götüreceğiz. Sen de gidecek misin? Bizim akraba da vardı orada. Geçti gittiler oraya. Ya dedim ben de gideyim dedim. Gidelim dedi. Neyse çorap aldık. Konya'ya gittik. Bizim ailemiz, akrabamız 2-3 ev orada var. Mevlana, Gülah falan dediler. Konya'ya gittik, 4 kişiydik. Konya'nın içinde dolaşıp çorap satıyorduk. Çorap satmaya gittim, Antep'ten aldık. Neyse gece oldu mu bizim köylü orada dini bakımından tarikat arkadaşları görüşmüşler. Gece dedi bir eve gidelim ibadet yapak. Olur dedi. Var hasıl gitti o evde gitti 2-3 gün orada kaldık. Geldi bir sefer daha gittik. Gelmişlerdi
Müjde verdiler, dedi ki Urfalılar geldiler falan dediler. Neyse oraya gittik, hem vaiz hem de Kur'an 40 hocasıydı. Bizim köylü de orada lokantası işiydi. Kasan üzerine para alıp satıyordu. Üzerinde de. Yemek yedi mi bir kaside söyledi, yani bir dini, bir şair gibi. Bizim köylü akraba dedi ki Urfalar geldi. Kürt ağa dedi. O vaiz Kur'an kurşası keşke dedi ki ben de Kürt olaydım. Tarihe bakık naklede büyük alimler, büyük evliyalar varsa oradan çıkmadır dedi. Hepsi Kürtlerden. Koyun'da söyledi bunu. Maşallah. Allah Allah. Keşke ben de Kürt olaydım. Tarihe bakık hep oradan gelmedir diye. Bütün alim, evliyalar Kürtlerden çıkmadır dedi. Vay hasıl 200 seferimiz oldu, orada gittik. Misafir oğla geldi sonra işte. Yani dünya böyle geldi, böyle geçti, gelirken sermemiz aldık arkadaşlar, orada davar getirdik. 2 sefer gitti, buğda getirdik ta Koyun'da. Konya Ankara'nın tarafından 20 kilometre köylere gittim. Orada buğday getirdim. Yani dünya alışverişinden, ziraatinden geçti. Evet. Çok şükür bugüne kadar yani niyetime göre doğru yolda bir adım her cihetten bedeni, göz, el, ayak bunlar yan bükmedi, doğru, dürüst sevk etmeye çalıştık. Hala da devam ediyor, hala da devam ediyor. 2 camiye delil oldum, köylere dernek kurdum, para topladık. Araban toprağında, Maraş toprağına gittim, Antalya'da köylere düştüm. 2 camiye delil olarak hala şu cami hala devam ediyor. Onun yani dünya ömür böyle geçti. Gençken 20-30 kişi Kur'an'ı hatim ettirdik. Çocuklar okuturdum. Evimizde 2 sene odamızda teravih namazını kıldırdım cemaate. Camiler hafifti, camiler çok yoktu. Evimizde teravih kıldırdık. Velhasıl yan bükmedik. Gene de Erhamer Rahimin Rabbimizin huzurunda kayıt yapmaya duamız var. Elhamdülillah. Abi Hacı Yazıya geldiş de perskim. Perske. Bedû zaman Said Nursi le Urfe vefat kerna arde ev devratı birate 1962-60. Said Nursi Hazretleri kışlara tabidir. Eri. Büyük ehli tasavvuf insanlarına göre. Benim sözüm onların sözüdür. Kışlara tabidir. Bilecik'e gelirken şoför Urfa'ya getirdiği vakit şoför demiş ki hocam benzinimiz kalmamış demiş. Biraz benzin alak demiş, sen devam et hem de benzin devam et. Urfa'ya getirdiğinde birisinin sözünü söyleyeyim. Ben görmedim, onu da konuşmadım. Dedi ki vefat ettiği vakit oteldeymiş. İpek Palas. Dedi 2 gözünden sanki her gözünden bir el feneri, el aletilik vardır. Evet. Öyle bir şey, her gözünden ışık çıktı, kapandı. Subhanallah. Dergede vefat yaptılar. Dergede türbesini orada yaptılar. Talebeler geli karabalık çok hükümet baktı ki olmuyor. 1 ay falan sürdü mü sürmedi mi bilmem de. 6 ay sürdü 6 ay. Gece bütün emniyet
Bütün varlığı Urfa'ya verdiler. Urfa'yı işgal ettiler. Kimse çıkmayacak, kapattılar. Cenazesini aldı götürdüler. Nereye götürdüler bilmem. Evet. Önce Allah bilir. Şeyh Said de aynı astılar Cumhuriyet. Şimdiki diyorlar ki Şeyh Said dil için yok. Şeriat kaldırdı. Kanun çıkardı, şapka getirdi, pistonlar, şeyler hep yırttı. Sarılar yıktı, Kur'an-ı Kerim'i yok etti, Kur'an azanı talkit etti. Gençlerimizi, hanımlarımızı çıplak bıraktı. Onun için Şeyh Said Kıyam etti. idam kırır. Eri. Kıyam kır yani. Ve idam kır. Sevihavi boynu din idam kırır. Din için. Boynu din idam bu. Evet. Ne toprağa, ne dine, ne zamana, boynu din şu. Hacı amca diyor ki Şeyh Said Hazretleri din için idam edildi. Yani toprak değil, şu bu için değil, din için. Din için. Din şu, din sevi din, fedai bu. Ne sevi toprağı bu, ne sevi bilimi bu, tek bu nave bu. Kur'an-ı Kerim tünne, azan tünne, plan tünne, şimdi çipta kırın, sarı katandın, kesini koruyı haberdan. Kince maber edilir, gitkin kırın, git plan kırın, eksik emek git, kince van hiç mi azı giru. Eksik nöle bana örtüye van sarıcı van sarkı yakar kırın. Ama hani seviye Şeyh Said de bermu. Eri 25'e de darkısın. De bermu darkısın. Na yani ti 3 salı uy darkısın. Boynu dinço. Eri. Di zayıf kır. Hala em derbe van dixuna ha. Derbe ku cumhuriyet kurmuş bir in hala em dixuna. Eri. Ana em dixuna. Taxaci tu zirar jêdî ya pê hecî? Me got tu zirar jêdî mesela Cumhuriyetê sewe şebqê sewe xwendinê Qur'anê ma tu zirar li te kirin. Mesela em ê li te jî xistin. Lemin naxistim o naşti jiliye xistine ku me dixwand bata birna mextêr xala min goşta peya şan gobri veşêre. Kê tu jî bo ranayî? Bire veşêre me veşart ez hinî zorî me heştin hesor de hesorî. Sonê li bir maleke zikir dikine çû hemala girtin teva el arawane Eri. teva mala girt ki birine karakul defevan katandın kulü hali seri kulü hayvan katandın babamı kulü haki nuli bil seri bu jehari devi pezi reş gire dovun jera kiriun karakul komandori girt buri çu hem kulü ha hariye lo mona hariye İtakatli inuli bu. Külfete hoca cirone me bu. Külfete hoca dindar bu. Lihile bursa bu. Babke merad gu dede. Benime bu abdas bu. Müslümanu. Gu azete bir terkime kaşka. Gu azete bir terkime. Pişed gotun. Pişene dedesi bir kıldır gu. Sen niye götürdün? Ben seni sergeceğim gu. Kız gu emir ile. Gu emir göklüme gelmiş gu. Merke horago, gedikli boş çavuş. Evet. Gedikli boş çavuş. Tefhem kir. Başın gel kulhe babki mizi mezir hanin. Tek pat zehri çekir, isa yasak kir. Vergi tubdikine, ameliye tubdikine, gündi medahat imani Ali gur vadarna. Az hiç mihin çamuru. Lüş şoğulan. Yani hani bu. Kaskane aseb sakne. Levedere karakul dahat. Tu digirti. Dikayli çulu koy, işe koy, kole koy. Git bize su getir. Teneke, koyda bize su getir. Ya olur olmaz, çabuk kut. Sarşa bakı. Ya acı tamam, acı cütkorime, acı seracime, az fakir yakın. Le sarşa bağdı xist. Roke, لاوکه خالی من مختاره هوا گرتی ناس ناکی گویی هر بذار iki sene kısı getir. Nebi Hanifi var. Hanifi gütüye ben gidemem. Giderse ki Hanifi'ye vurmuş. Hanife de ona vurmuş.
Hanife karakol günü o başı karakol nasıl geliyor? Vil sen gittin bunu getirdin. Öte bu asekte ya bu miktar ne oluyor? Öte git babam git. Yani hani bu ha. اری Ne? Degeli işin kandi küçük otun ne? وای 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 اری پر عالم دار خستن Ama havale şey sen çıkası dar kıstın. اری چلو هفت مره دار خستن Ne çıkası dar kıstın. Ne çıkası dar kıstın. İş yapıp kadın dar kıstın. İş yapıp kadın dar kıstın. ای آب حاجی تبر دست کی خان ماشاءالله نمیه تری و حزانی بکی قرآن دخونی دل با کی خان Hoca men evvel gündu Osmanlı'na. ای اسمین له Hoca Osmanlı. ها Gi mektebe gencam mektebe Osmanlı kondubun ve ders damı ne de talebe gündeme vakti mektebe bere Latince van ders damın paşınge yeki hoca re kondubun babke mera anlaşma kirin gote xetim kiri bedi dima oyne van da uy kuçe habde razı kire dostluğu uy az kondu dam Başıya de gelişmek kirin. İşte Huda Teala dini sahibi Türkiye Allah'tır. اری اری ای آب حاجی از یک ادو اشتا بپرسم الحمدلله و بلکی ادویجم یعنی گوته 10 سالی دست به نمیه کروی 9 سال انت نمیه دکیه 9 سال Nevra kazayı hemine. اری ای پاکی یعنی وانای از 7 سالیم babke mezhara durma camiye ne bileyim ha zerre kadar ne bileyim gote lavki Muhammed Yusuf Kharatiye camiye abi hur gote cami şilkiri yani o kadar khara dur çıratına çamura şirkefe milke mecihe em cutkarine em rençberin بدره ما فلانه ما گیهنه وابکه موه چاقه مولود خواندن شکر تو نو میشه مهون به شربت شکر شونه شربت مولود شربت هنگی بلاد کرد اری دین حزد کرد شبارش امتحان تربی خونه روژه یه انتون نکو برازه مادگر من نکو من بگر من از هونی دیا من به شمه هنگف فتیل چکر هر فتیلا منو گوزه که چکر چوک در خست به خست ام دارن جامعه ازقاق بره چینکفه جامعه و همچون نیبی جامعه با هات پرتو با نمیره اری آهانی خاص دهاتنا جامعه نگه خودشون کت نیست جامعه خاصشون مال خو ماشاءالله ای آب حاجی تگو جمهوریت جامع نه یا ساغبون باشینگه بابون ها باشینگه چکیتی بابون و اکادیم 9 سال آرالق کت اری ای آب حاجی نها ماشاءالله امکان خوشن رحم و کرم نعمت پرن اما خورتین حاجی نمی ناکنه نه لبه داره قراقول قمادار بانا بابکم کرگو سه ذکر پیسن بابکم گو هم بانا خود گو هم بان دکنه فلان دکنه ما خوده کر از دری خدا بین بابکم گو جماعات آیره هاو آیره ای قوی نده گو حجه ام بابکم را گو ام بینه چه ام جه امر قولونه ام نکن نه اری مایی دیشین نه مایی تکتیر دکنه مجبشه چه دکنه ام مجبور دونه باده گرنه اری نه لبر که ذکر دکرن لهنی دوره هون بکی دکنه دیرتن دگو تینه کتر آوی خوبه شده عروان باشه یعنی وری شمیشون هاجی ماشالله نوره علی نوره له هفدگره بره نما ایتی چند سالی بیتو زویجی آب حاجی بابکه من زاری خو بنا مرنا
حتی 33-4 سال خون ندینه نزوجی شام عسکری 7 ساله 4 ساله جل هل عراق دیر زور رق جهوره امینت ده عسکری کلیه بود 1 سال 2 سال 3 سال جی بدل ده گو عمره میگن عسکری در باس نه 8 سال زوجیم اره چون عسکری اده و 8 سال زوجیم پیش که کامجا 6 ماهی بود چون عسکری اده و 8 سالی از زوجیم پیش کامجا هوا اما چون 4 سال ikinci Dünya Savaşı من 4 سال عسکری کرد لکه داره؟ İzmir'e 4 ساله 4 سال دیگه İzmir'e da از عسکر بود لعسکری جیم ایسا طبیعتی خوی دینی اخلاقی ادبی وندان نکریور مگو پیراته استفتاح وفات کرد پیرا مناسبته طالب را بود مریاته او طالب را بود کشکی من اکو مگواز چون عسکری 6 ماهی هوا he از عسکری بگریم خدا زار ندانم من 25 ساله پا نزوجم باشید با مریم مبو گنج بود یعنی ارگن شاگه گشته بود گنج بود مبا خواست اره 5 لاوک 2 قیزک شبه بون هوا جی کشکا تنه مکره بود işte 5 سال بر ve vefat کرد 5 سال بر ve vefat کرد نه genç hizmet آمد که 5 کره خواهن کره میک امازن زوجی مولا خود دبر هندی پترول برده و هیله مختار گندو چو آلمان هات به خستگی عملیات بود وفات کرد مزین گیه بود گرکه بود امجی باغلی مال محبوبان شیخین نول شیخی و زیارته اره اره پس ما همش دوده هانا انتاب توپراغ آدیامانه توپراغ بیشنین از سیاه را دارم از گیجه نمازه بکمه در رکات آخوا از خدمت خوابون ما ایجاب ناکه یعنی وسیع در باسو مال محبوبا از وکیل دیه منان دام در باس وکالت کرد تصف قولو ماشاءالله از رام خدمت خوابون ما 6000 صد بسم الله صد استغفر الله 1000 یعنی 1000 صلوات شریف مگی نیفرو هیشتن از خواجه یخ بوما آنها ایسا دبر خوجه از رام لگیج نمازی اناغ همه دکوه حکم شفاقه اره حکم نمیر سوی بانات بر شفاقه ببین اره گیج نمازه از بین ما از ره پلگه که خواجی قرآن کریم 2 صحیفه بخون ما از کلکی ویجی معالی خواه معالی ویجی بخون ما درسه ماشاءالله ماشاءالله در باسناوه روی اینه سبه شوی اینه جی از یاسین اکرمه بکمه اره جبسه شوا داشته دوه کیچا دوه وقتی ما کیچا بو قدیه می قشل نمازه جی اسیا دکن چاوی منها نابون نه اره گرکه بمزا 5 میگه شانده قرآن قرصه دیپلم استاندن مدد بر ایمان خامتی قید کرده نخوانده هاتن یعنی دینی با خمده زار کنا چور شکر زار که خواه خواندن تینه اکو تینه بره منزل ره دکن اوزانه دخونه ماشاءالله آره هانی bu şekilde derbas diye saat hin saatek ve nip saatek
yarım saat him şafakı مشخورا طبعات از رامه از این کانمه چاوه منون کرکومنی مزن ایشق مرا شاندن هنکا پیلنه هنکا دیجی دکنه بره خواه همونه که دلی معدن داد شغلن اری یک شمرا آلمان هانیه چاوه من هوش فرق نکنه نه به گوزلگه نه به چله آب حجی مگو وقتی تو قرآن دخونی تو تعمه که خواندن قرآن دستینی یعنی به تعمه از زمان ناوی کپیگم عشقه بخون یعنی وقت حزکم وقت حزکی هر آیت که هر حرف که بخونم هنریم پیگی نشنمشته ماشاءالله سبحان الله یه پیگی نشنمشته گرو که نخونم نره که از خطا که خوابکم آجمه را شانیه اد کلمت چاوه نوله بره نوله چاوه من نوله دیو 4 سالیم اری خدا تعالی ها این کانه جی دامن شو شکر رب عالمه از این به قرآن نمامه ستاره آدم میسن نه صدا بکن اری نه وسیوا وچه از وچه جی فهم بکن وظیفه ما بس دعا و تجمه را دعا کر ایشه ما خلاص بو تمام مادی درمه مادی درمه ما رنده الحمدلله جامع üçün رنده گیر رنده جامع üçün از نه ام خیلی جای دعا سوا تشتاکیناتنه صدا بکن از که یول پرسی و اصلا وارگاه ها میوانه که کاتی ولو شخصی میباره ولو یکی دو باره لازم که از حق ری متا بد نه تجمه را بگی تورا مقبول زانی چی آپی حجی تجمه را دعا بگی تا دعا جی کر لی مادی لی بندوی چه مادی معنوی مادی جی دوی شیده هه معنوی جه هه بگو مصاده بکن برازی خور را بیم ابیجه نه خدا تعالی حشره چرا امر کردی؟ اری زکات چرا امر کردی؟ demek ki maddi جی لازم اری او جی عبادتک که نه و جی دور که مجازالمه اری نه از هر وقتی صد خطیبان ما حق ریوه حلال من الله زکات چلواد که نه زکات لما ناکوه ام درو نکن زکات لما ناکوه اما یول جنه براوه دی سال من ناکوه حج خوجه نه ام نه یول جینه یعنی گندی می نیزیکه تی نیزیکی لی ام نه یول جینه مصاده بکه نه خوجه که نه لی ناکوه خوجه نه زانی آپی حجی الحمدلله دولت معاشه که رند ده که قرآن کریم ساجی مطمئن نده نگوته ساجی دفتر سوال معشره دستی دفتر که ساقدانه قرطلشه سلطانه جزه نگوتی اری خودش سرازیوه انشالله خدای دعای تا قبول بکه تا پرو پر ساق بی ام به ناسبون تا پر کیف خوش بون خدا جوی راضی و هنجی مادام دینی باقی مانده خدا صحیحتا که خود کنه خدا صحیحتا و قبول بکه آمین آمین دنیا آخرت معمور بکه آمین هنج مرا دعا بکن هون از نه ای که چی آخرته که چی قصاده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا تعالی امر کردی ای حبیب من ای که ذکر بکه عبادت بکه نبیت تاوه نکه هبه عبادت قول ناکم گوتی اری نگوتی اما گوی جیتی هی منه ها اولی خدا عالم چه قصی عالمه کش دنیا چو احتاجه خوب دنیا اری خوب دعا هه دعا هی خدا تعالی بالرحیم صفتی لبزن رحمت ایلسن آمین خدای و نکه بردستا خدای وجوه ارزانتر نکه آمین و انشالله خدای و به جنت آخوشا بکه جنت رزق و بکه و شفاعت محمد مصطفی محروم بر نده
نه تیل گنجته اساس کیه شورا تگو یا تگو حوال من شورا شوره مزن اره شوره مزن همه وسط نبیستو یعنی من نبیستی مزن من ها زانن زودا هاتو سوریجه زودا به 30 سال هاتی سوریجه شوره چوکی مسی خلیل دو گوتن کشکا بوز خلیل زنگین سوریجه وقتی کشکا بیل جا آل جمعو اره شوره چوکشی شوره مزن نو ممیوان شوره مزن همی اوسه مال خال قلبه رسمی آتاتürk 10. خانه در رو دنشت اره دو نقلالی بود من میبا همی دو نقلال ما کلفت خواب بو کامن عدله و مسئله لاکه که خواه زراعت معمولی بود یعنی هانی شوره مزن بود خدا است راضی به انشالله به حاجی مسحجی لشوره مزن لیجیر بود ای والله خدا زانه مزنه اینی مایی مزنه اره مسحجی لبر دوست خالی مو اما هانی ون یعنی سوریج امانول گندک ماشاءالله آره ماشاءالله آره خدا وال جنت هفدین بده انشالله آره شوره چوک مال سوریج شوره چوک رمیله اره هم دیگه لبر را کونه هم چون شوره چوک رات کتن دهاتن مموش دورن سال 6 نقلا 7 نقلا من دمست دور مموش دورن دوسته مپرون خدایش راضی به انشالله رحمل مریه و بن تماشاوان هجا مسلمان عزیز ام لگند گوگان میوان آب حجیون خدایش وجی راضی و جویجی راضی و رحمل دی باوی و آب حجیون آب حجی ماشاءالله پری خواجه نم سبب پری آب حجی کاش که حرکت صد خطی ام ناخذن هر دی صد خطی گوت مدیجی ام خرج ناکن ها ام که بین وات توار گوته ام که وشیرنه چلی کی بکه با صده اره واسده ماشاءالله قربان خدای منیر ماشاءالله برکته حرکت کی آواجی برای می یا به حاجی توار کرد که وی خرج نگی مصطفی یعنی یا دین مال یا جی اوه سبب قدوسی کانی بدی آواجی ایته آب حاجی ما چقاس اصرار کرد مگو نه حوجه ایلا دلی خود خوازه و توار که آب حاجیه اما انشالله وشیرن دست وی را دمویسن خدا انشالله نکه بردستا آنه جی خدمت یده که خدا خدمت آنه جی مزن بکه خودش بر راضی به دوی آتا سوزیه دوی ارمغان میریش که هک آب حاجی تجمرا کانی دعا کیجی بکی خیره خواد تیج مرا چه دعایی بکی مگوش مرا دعا کی بکی تیج مرا چه دعایی بکی اما دست خواه کمجی بین آمین دعا بکی یا ربی انسان کی که قرآن کمینه باله اولان هر هنگی bir insan dini bakımında seni bilen, seni varlığını tasdik eden, seni yolunda giden, senin emrin altında ömrü yaşatmaya devam eden gençlere ya Rabbi sen muhafaza eyle. Amin. Dini kemalı tasdik eyle. Amin. Telkit lezi tahkik eyle. Amin. Uzun ömür, bereketli Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şerifin yüzü hürmetiyle mağfiret eyle. Amin. Durulu sevk eyle ya Rab. Amin. Sen var iken ya ben kime yalvarayım? Sen var iken ya ben kime gideyim? Senden başka İlahimiz yok ya Rabbi. Bu gençleri ömrü uzanmasını, bereketini, ilmini, diyanetini, fikrini seni yolda serhet mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Uzun ömür bereketli kıl ya Rabbi. Amin. Sen Rabbimizsiniz. Senden başka ilahımız yok. Sen mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Hastalere şifa ver ya Rabbi. Amin. Senin Kur'an-ı Kerim'in hadisi peygamber terk edenleri merhametiyle, Erhamer Rahimin sifetiyle buna durgun yola sevk eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıradellezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Kardeşler razıyım da sefer adım için. Ne?